Makade nampi tu makade toriolota ia tumbuk nanae apa angka anak fasiki barita fatola falallo angka to anak fatuna barita angka to anak fasumpusunga fasiki barita fa dar fa galu miambokna mendrik ni siki barita timpak buku rupa kuma pangajafa ngaja ni yang keling-kelingan ya dan siki barita ya ku fatola falallo fa galu ngambok na fa galu tomelena ya miku ana fatuna barita ambok na to bello nakulena lena kana majale na muna kana malalukaci ale na muna kana tadeng ale na muna aro tomatuak malebing ke hadir angka to ana payasa pasumpusunga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala hadis man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati alim alebina Bapak Camat atau yang mewakili, yang sama kita hormati alim alebina Bapak Kepala Desa, pelaksana tugas Bapak Kepala Desa Sapah, yang sama-sama kita hormati Alena Guruta, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Belawa, para pembina pondok, teman-teman dari MI RA Tipulu Desa Sapa yang saya hormati dan saya muliakan, ibu-ibu ketua dan anggota majelis taklim dari berbagai daerah. Karena kalau saya lihat kudungnya, bajunya yang beda-beda warna, pasti banyak daerah yang asalnya insya Allah. Serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ulama yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiratnya. Ya wani kaki dari iji tudang si uju rupa Pangulu ati mafacil lor secara jana pamapan caji. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan iruntu iure karajana pamasih pucukna udani buana singerengi yanaritu assalamaka masallomo lino letu akhira insyaallah. Masalah sukuki lori alima lebina suruna fungala ta'ala Nabi bisa ngekilamun na tapu si temak kiwirin na papijapui yang kema pangaja baja-baja mapaita temak gangka dengan perantaraan dua hal yang sangat mulia yang dari tua seleng makutoforo tepu. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali ceramah ini ada salah satu ungkapan syair yang dibahasakan oleh orang tua kita dalam epos bahasa Bugis. Makkadeto matuatta mulapakang riminasai jarampa ini nawa wanapute makalu ejaimi tumaminasa bali sifupurang.
Artinya apa hadirin dimuliakan Allah? Di setiap penghelatan seperti ini ada harapan yang sangat mendalam mangulur ripoma pancaji. Mudah-mudahan kita diberkahi. Ejema minasa bali si fupureng to salama lino letu akhira insyaallah. Toma-toma melebing ke hadir Maulidur Rasul yang setiap tahun kita rayakan, dan mungkin tahun ini melewat-lewat nikmat maulud. Ini adalah siar agama. Dekna wajib detona sunnah riseseta, akan tetapi ada hikmah dan makna yang sangat mendalam meluk rifahat, apalagi terkait tomatuaki melebih ke hadir ada melebihna suruna fungala ta'ala. Keagungan Rasulullah dalam menapaki jalannya di muka bumi ini, sejarahnya mungkin kita bisa tuturkan hadirin, akan tetapi kejadian dan kondisi fisiologinya itulah yang tidak bisa kita tuturkan. Tabayang kabau nih Bapak Ibu, to an rasa-rasanna an rasa-rasangin ulah anneng ulan ni tampuk na mate ambo, annetong ijajan na mate indo, dua tong ifiara kunenena toma-toma lebih ke hadir mate nene. Nabi berpindah ye kufakir lutta akkaleng marissa inabitta. Nulle hule tuturkan sejarahnya, tapi kondisi fisiologina Nabi de hule tuturkan ni Pak. Dalam konteks sejarah hadirin, 52 tahun umurna Nabi tanapu bene fangulutta Fatimah, pangulutta Aisyah. Ya kukumanya kamput tae makkedeki lato-lato pubene anak-anak. Sejarahnya mungkin bisa kita tuturkan, akan tetapi hadirin dimuliakan Allah, kondisi fisiologinya itulah yang tidak bisa kita tuturkan. Malam hari ini maulid magi hadirin, terlepas dari itu kabaraka malade ilelu, karena sadar ki makkedayaro idi atanna fungala ta'ala hari ini umatna nabitta akhir zaman. Jarak antara idi na nabitta mabelalandre nih si sebuni apadatu fataprofetu tahu. Nah hadirin dimuliakan Allah, fallawanganna nabitta na Nabi Isa 500 mitau na yaro wattu yasan ni linoy fatakafu, yang kita kenal di zaman kelahiran Rasulullah makkedeki zaman jahiliyah. Magina jahiliyah hadirin de nama tongko tema baca, de to nama tongko tema deking, karena rata-rata pada saat itu padangkang ya ku padangka de ni semak baca de tu ni semak deking padangka rogi itu. Tapi demi ni sengite mapasewa kupuanna ya naroi fakangka nabitta. Dan mungkin itu juga salah satu hikmah toma maulud. Magai loki mapunei nabitta makutoforo pahangi secara utuh. Nasabak maka kue hadirin fakalino ngeta ye, bahkan di seluruh dunia rifalawa ngeta idi umat selenge cenya fak disengenge lenye, cenya aca lenye Bapak Ibu, anak-anak mundrita macam mana ye, madari ini seng bahasana ku HP tapi dia disemak baca macam di anak mundrita Pak matengangi toma-toma lebih ke hadir mamotoro na we aja jumuto. Tapi apa yang hilang di tengah-tengah kita hari ini? Akhlak dan adab. Pura kigar runtuk Pak Galung ipa bejo orange ko KPK. Tu gaga to. Yami mega S1
S2, S3, S tontong. Dia tu nak kata runtuh fa galu fa bajoreng stop. Macer Eropa. Tapi acana tak palesoi. Nasabak dia gagade. Nah. Ya natu na faufu ngala ta'ala ko kurangi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ye fat disengenge yamina matandre darajatna ku ketepe. Ya tosi ku tepe bawang nama dodo pak disengeng alena panitiana hari kiamat. Tinasab bang alena 7. Ya, teman-teman lebih. Makanya ini perlu berpadu. Ya. Harusnya angka tepe pak disengeng angka to tepe. Ya ro tepe mangade lori fungala ta'ala, mangade lori nabitta, mangade to ku fadat dari pancaji. Ya na tu nampi nak jaminga fungala ta'ala pak. Ya ku angkamo tepe na set di kampung. Ye. Matepe mana ni set di kampung na sa fungala ta'ala. Majapu faturut tu baraka ku fole kulangi si bawa ku hubba fole ku tanah. Apa jaminannya pak? Tepe. Hadirin dimuliakan Allah. Ufalai supaya pak. Ya narolo yala nabitta ifahan secara utuh. Karena salah satu buktinya pak, ampe kedo maka kutelen. Yang kedua buktinya egana toma-toma lebih engke hadir sempajang napak guruan nabitta. Maka kue pak iya, makurang angka tau mala mega 5 waktu ku masih tapi angkamu pasumpul lolos seleta cica misa sosiwani ku masumpa jam mangaribi nalatoni ista nalatoni mangari subuh nalatoni loro nalatoni asara ke mana kamu paku tu nasan takalaku lo masumpa jam bahkan angka sumpul lolos seleta pak egana sempajan napak guruan nabitta se di miandalanna cicep basi minggu juma bawang angkala loto sumpulo lo salat tapi insyaallah digaga ku belawa pak 2 bawa si tahu Idul Adha ban Idul Fitri mapa kumandang hadirin dimuliakan Allah ya naruh hikmana pertama toma maulu loki pahangi nabitta secara utuh. Maka dia Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya ro nabitta pamase kusinin na alange. Maka dia afu gurutta ya ro rahmatan nasengan ri gurutta angkatalun rupa. Pertama rahmatan wa takkalena nabitta. Ale malebina na nabitta pamase. Maka diki mage bapak ibu andai kat de gaga nabitta kulino ye kuhita wi hades kursi deki gaga mana jadi watak kalema lebina nabitta pamase bahkan dalam satu riwayat irampe hadirin maka dei narampe nabitta makada de mate taleng ilofinna nabi nuhung menek de kaga mate nabi Ibrahim kilalanna afi minne de kagah dalam riwayat hadirin 50 set di sona 50 set di wanine tunu Nabi Ibrahim kuru malulesu indok na patamangan ngi andre maka de nabi tamate Nabi Ibrahim ku tangana fie minne de kagah mate Nabi Yunus bin Matta ku buana balik minne de kagah iya de nasi runtuk neneta Adam na Hawa minne de kagah maka de sahabat de fatajaji suruh na fungala taala maka de nabitta iya famulakka kubatenge facapurka aku lahirenge. Jadi ini pertama hadirin mancaji tandrang bahkan hadirin maka de fungala taala ko kurang melebihi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim furade tu usessai menang ripallawangemu
nareko ang kamuko Muhammad kuilalana ye madari nafake to pandritata pa demuk ka ises sa kupalawangammu ye rialena risesena idi nareko ang kami Muhammad kuilalana yane nala dasar tawe pae makka de sinin na ifasandre ku nabitta tumak barakka mana panoki telo mak barakka ye berusaha ki jok ke kumanya mak barakka motorok ta mak barakka sinin na anu sandre ku nabitta mak barakka mana. Makanya hadirin dimuliakan Allah, dari berbagai sejarah kuhita pak napak barakka yana tu nampi madariki runtuk toma maulu pa tak dua pikulu berasifulu nasoko pak nafahangi makadero ku sandre ku nabitta barakka mapamula nenena liase nafamulu mane romati nafatujui ni darena nafajutui galunna iya napangi pak makade kusandre kunabitta ipak barakah. Makanya hadirin dimuliakan Allah, nampi tu idik pak onak den rehe Thomas Salawa pak makade kitu ya kuatak kalena nabitta ke kufalawangan na digaga masussa maga di makakwe na di diga nabitta makade to pandritata yaitu bacana mu bacai makade ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamun alaika, alaika na rafahat tufat gurutta nasangi kaf mu'ataf mak jallo imak kada ya kumubace ya ro'anke nabitta marpe kusadim fa nafahangi makkada kada lele rampe pak makkada ya ku iya iberi selenget ku ummakku ifalesu nyawaku kutubukku bali beri selena ummakku. Makanya den repak tetuk itu baca makada ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika magi bu makade gurut takuya tu ibaca fadi cingilalu rampen nyawam pak sesuai desek na nabitta angke tu nabitta kutu sedih ya kuyai fahang ibu selama si bawa ki dito marissa. Makanya dalam sejarah hadirin fangulut Khalid bin Walid di setiap musuh ide nang kikale pak bahkan menurut Pataro angka makade tegi menurut tetuk benderana Khalid bin Walid pasti menang. Setelah itu lusuri hadirin aga nafake Khalid bin Walid palima peranna nabitta ternyata angka gemek na nabitta iya mak jeppe kuatak kalena nataru pila lepakyan iya tanrapai iya tosi ku salawa li fakir reppe pa tadam penga boleh kuloki pas salamai tadam penga bu iya tu idi kulino maka egana agagi fakangka pak makade nabitta pada mega gaga mufakangka pada mega mutanggung jawaki ya kucaki marissa hadirin dimuliakan Allah fasallen bola loki salama pamegi salawat nah makade gurutta ya ku angka bola bumaga lupuna na digaga Muhammad fatakafa itu bola ya ku angka oto hadirin mumaga baruna maga solina ku degaga Muhammad marissa itu to nampi tu di biasa bersanjian magi hadirin dimuliakan Allah laulaka ma ya Muhammad ma halaktul afla deu pancaji sini ne sewe-sewe Muhammad menecenyaiku dalam dialog itu yang pernah kita dapat maka de nabitta puang kutafancaji sini ne sewe-sewe demi untuk iya untuk igatosika maka de fungala ta'ala antali ya habibi webu ko Muhammad untuk iya de wedding itep puasamu ku de gagasakku de to wedding itep puasakku ku de gagasam ina tunampian de guru tafatas supu pa biasa ni nale ro makade Ahmad ru
Kenapa? Alifuk na tetong hanan rokok minus sujuk dalam natuda. Karena ternyata maka dia nabita ana Ahmad la mimun ahad. Iya na Ahmad kudigagam minna ahad. Maka dia ande gruta fatas sufu toroloy. Iya rofuamu mabela dia mu goreng, macawe dia mu bici, yawa dia mu cukup, yase dia mu congari. Ande kang saliwang ipuamu mawakako, ande kang ilalan na lemu puamu ancuruko. Tapi ingat Bapak Ibu, fungalata lamato tumakada wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Macawe ka nodo pas sepi tiga na takku nang kamabela ka alisapa. Analoginya seperti apa, Pak? Ya kumasuki konronge pa. Tala fanena fanitia. Aro fanena bosarai. Nulle fanite cemampar kipa. Bisa dikurang sedikit. Terlalu besar sekali. Ya kutale ro fanena Pak panitia. Mapaki mesu hadirin dimuliakan Allah. Nulle fanite cemampar ki karena salah satu toko ufakasiri fa ngaji. Tapi tak dampenga Bapak Ibu. Niga pertama pudaki maka dicinya fanemu ya tu. Cinya panitia. Fak mawewe ame panitia maka difungaji roje segamani angke. Yang pertama pudaki kuilalan. Cinya fanemu ye. Nah dan kipas saraki Pak ya ro. Iya. Ni sesuatu taiku kagaga nala. Iya. Madarimi hadirin dimuliakan Allah nonro bangka. Nampi tu kukurangi maka dia Allah Ta'ala Allahu nurus samawati wal ar. Fuangemi tu tajangi langi na tanah. Kita matuati tanah Pak. Nulen na pulau na tong umuruk na. Coba garet tanah. Maka dia ro mata sepura ni ga na pudak tega majek ko tega malampu. Maka dia fapung alena denang kana. Menengi ulangi di tanah Pak. Iya. Maka dia tajan ulang lo ya suluang tega halala tega harang denang kena pudaki ulang maka dia halala ya harang biasanya mataja cakkan ulangi nafaki pangai joko menos hafi menengi lampu ku kantoro na punggawai tadam pengapa lampu ku kantoro na punggawai hadirin dimuliakan Allah tak 10 sebuah tak 20 sebuah angka 100 wa tajanna lampu lo nafake matanda tanga Pak dan kipudangi maka de dina rayamu ya dicinya dina rayamu. Ada artikel pernah saya baca Pak. Salah satu rektor universitas yang ada di Amerika namanya Profesor Dr. Benjamin MX. Agak nafau. Kita ini adalah orang yang mencetak sarjana terbanyak di sepanjang sejarah. Tapi sarjana yang kita cetak adalah sarjana yang berpenyakit. Doktoro iceta okina papada sapo kawa yero pasien na papada sapi perai denita kasi magada to fadiga to makasingka sarjana hukum yang kita cetak ipantaji hakim manang kajay falu-falu na laling kumatetik ya kutalangga wi ang kalunga malebu ta cedek nang kadino wi den na maceno. Sarjana pemerintah yang kita cetak mantaji toma perintah Pak. Egana toma bita-bita rusuk na kurat tu na fasireke mi ulu di si bawah rupiah. Ilmunya membumbung tinggi ke atas lutu kulangi tapi marakko atinna ampe kedo na kufadana di pancaji. Taruh ko mati kutumwa. Lenyek na bita kuropa. Profesor Dr. Benjamin MS pernah berkata seperti itu. Dia risau, dia ragu karena ternyata sarjana yang dia cetak adalah sarjana yang berpenyakit. Kunipai menengi lampu dipakai mak kita pada salama Pak. Deneng kana pudaki BLT ye. Anu ne deneng ka Pak. Ni ka pale pudaki mak keden riguruta fatafsire munawwirus samawati wal ar tajanna nuru Muhammad. Tegi monro ya ribu kakilalan nagarwatta. Maka de toriolota ya tunak tongenge tudang iri sere laleng musa rompiangi lifa temas saile tariwi napasa
tori fasa te mete feko ni carana lo wete kiki napa kak tenung di lalang watakale boleh papasang ululung ulang. Itulah sebabnya hadirin ya Romoli tapak dirangkaikan dengan tradisi budaya seperti ini. Arobura pak dena patato bawangi panitia maka de pantosi drape loka si minggu 2 minggu lo tama maulu lo kamanan no mai aja timunro bolamu matinro capek mulolongan lo ko mu cele mi ta fatta cama lo mu cele mi ta pakafala desamu mu pakasingi silaturahmi. Profesor Mapanganro mengatakan otietuna itu adalah konsep regenerasi. Apa utie dek panama tindokna angkani anak nasusuk maka de tahu patola falallo ya ku kana tamapakur insyaallah arona anak-anak tasukuru. Kemudian uti pak malempu de kena jekko ya idi mana nak kena maka damaki camais itu agas itu paparenta dega aga pak idi mana pak toma parenta mana ki minimal kualita alampu ki je pak kami tu lampu kandau angka tu lampu sodang angka tu lampu beci lampu kandau yang miku bunga ini ya lengi amanah mas sumpah demi Allah aku bersumpah puah kesipah si sana ya lepa ada salama maje ko capan dapat dampak. Yang kedua lampu beci ya apa nama kasih lampu nuku makasih getena ya kude maje ko jeko maka de guru tai demo panapa nafasu die teje mutaru dia sekami haro kata to mapakro padi ide mo panapa masu ya hadirin dimuliakan Allah harupa ya alhamdulillah ya royak belawa wiseng onrona pamanue puraka mamanu pak to belawa buruku jadi rata-rata kue ya bisa pamanu kue. Alhamdulillah barakah na rumuli na nabita egana talo na to belawi adlo tingi mo ba tapi nalaman de che malo tema kumi pa ya ka kampo puro jokai pagawe sara na korusi kate na nala talo mapa kuna patina tandrang yempe kuna nae cinya lifa na cinya kalampi na taludu sulra ilalenna Muhammad ternyata ro kanto no buke telo korusi malampu beci tadampa ngapa di katupasan na idi arumatuana wajola tadampar pon rima galatu maka dami ko stasinya salen tapi malampu te pak maka dela tadampar pon rima galatung yaitu pemimpinge kak diolo na pemimpin kak di tengah faragai kak di mundri vampiri mundri wiringi familiari kak diasa ifatati kak diolo na pamimpin kak di tengah na faragai kak di mondri na vampiri ku mondri wiringi familiari ku kak diawe farumpui ku mondri asa ifatati. Orang yang tidak mau memimpin dengan baik kak diolo na fafusai kak di tengah na pakere-kere mondri-mondri na facilia. Naro ini pertama pak di lempu nabi pak sifatna pertama siddiq matongang na malempu palempu beci kuagamata pa iya fayasan ite salat tonget kusiuru itelu atimu bicaramu fangkokemu yasan ite matepe iya toriolota pa iya nafake sifat na nabita palempu tongenge maka deto matuatta tarofure temalengkang fakandre paku jembatan sepi pinalara kumatodo na matentuang insyaallah ya lupa ya follow ya liste ya masolang tagego na kena fasuk tanreluk na kena fadikas. Kalau sifat ini kemudian kita terjemahkan dalam hidup kita bu insyaallah ibu malempuni kulaken ya ku tak bekatelu COD di seso bu fakurir jok kebolai alampuki bapak na
iko matotu walinga badda ke badda aga si yaro de meraga sanne yaro de iko matotu walinga renco bafana kato je renco nama kunrebu kero na fa kena lenya meta koe ma bolo-bolo kamu mu papa do hurta lepu ko liri. Kalau ini kita pakai Pak, burane jujur kulakenna benena ajak keneng ya roh HP ti subuh angka sisa baru ya novi basri noki cocok nasaleno na Pak desa kede ku bermedia sosial ko coba ko bijak ibu budi bijak di Pak Mega tu makun remak kue burane kato liwa makona tapi liwa nenak na jarinna dalle ku mette tasesukidi tapi yana nenak jarinna pada salama se disappa na lasuluna dero gaga misengi matu makade masasala kene hisesti apa manengka mengupload si ku Facebook tak kusangkanya ku seperti itu. Engkau tona jawab pi maka de kalau memang kau tidak tenang di sana nomor HP ku masih yang dulu pada salama nisa si kote masasar makanya bu pasti lempur paya kucenya idi maresaki tomato kimalap bingke hadir jadi yaro jujurlah kemudian yang kedua hadirin dimuliakan Allah upale supaya ngepak yaitu otti Pak upale suano lo padi yaitu otti hadirin maka dia ki ona regenerasi fada lo na anak tak kupura ki idik kue makanya tuh tipak itu bangi ya fatuna faja pu agana sena ya ku timende tu mataru padi mapucu makanya hadirin dimuliakan Allah ya ku weddingi kuki lino jalalu tasaleku digaga tataro magai fa itu di tolino padi di nagak kalalampe bela lalengeta yolo tasirun tunindo tambok tak tega ki monro makadeki alamur ruh na pertama ki ko babuanin dokta makadeki alamur rahim sera ulan na 10 sona menurut riwayat dan lelepak fata plus buton na yolo tajajit ta kumanye apa warkangi fatifwaki furani no ki fuan tama ki babuanin dokta ku patampula 10 sona ki kurilaleng no kini sepungan ni nyawa wa nafahtu fihi min ruh aku tiupkan sebahagian ruhku yana tu Pak nak kedete makade fanguluti man safi'i kulabbi patampulang 10 sona muale tampu mu mak bunuh toko ya ku isapun itama nyawai kuropa ipudan ni apa ya tanah Pak bok mu kuko mati lemek idik mana pilalana yon ronge bue karena ke misa makite ki mon rilema de paga kukigat uye atau kuputanang yang kedua pudatoni maka di sikuan nemu mati dia toga misa kue ni semana mi alena telo mati tapi dia na pahang maka dupaku mati na tunak kade guruta ana kutoko kulino isangi sumpat tamamu lino siba sumpa masumu kulino Pak Mega to macet tama kulino deni semesu Pak tasangame Pak makade kuki menyelomon romana nunga debu makanya digaga asli kumenye iya Pak to asli maka asli sopek ka ubaleni idi ku makade ki asli to belawa ka ustaz tabelle tokka Pak meneng iya asli sopeng idi asli to belawa digato mate de na mate neneta de tamak de namate amureta de umate de to namate neneku cinya kampot tabu na mega apo to banda lo monro mana nunga kumenye isa sumpat tamamu kulino yaitu di agama Pak maka dia agama wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an ya mitu pasuko pole ku babuanin do ya rawat bunga jaji Pak menne safing itaru ku sedeta nules sapito ya sang indo tak Pak dena kita tak
mene bembe itaru ku sadde tanule bembe tu ya sengambo tanala de cetolino maka deni tu to pandritai attareka ko anak loloy akan reguru ko kuto madangi magina lololi tareka ibu dua baja mana nak loloy ya ku maso cawawi ya ku malufu karai ya matotulo tafego ku maloppu ki matu ya ku angka dalle ya leki sukuruki ya ku de ya leki pape dalle sabaraki ya badwa fa ya suruga de na mega to natajeng de natajeng ni suruga to sogie de to natajeng ni suruga to matandre fangkan de to natajeng suruga to cantik si bato magertai aga balik bana taja suruga to majara sukuru ku pape dalle na puangi si bato majara sabara ku pacoba na puangi arupa maka desi to pandritata ia fale kuto ko na aguru kuto ia kuto ko manyawa guru ko manyawa fa to macem itu to maca to manyawa ia to mi to macamate angka mega fale to deni setto na manyawa me ega pa aku runtuki fa dare mak bali dare kena ti maje kula dare na falana fa dare deni setto ya tu ya ku joka ki pasabelawa na matimba ki atau matimba gaba ki tadam pengafat desa kamana patimba taruntu maka de kilo na timbangan na si pikulu na kade to salena 20 na kilo padang kade di seto itu tuleti ero kira-kira na maka tanah pak mega je tu to liwat kela-kela de na fahang maka de na liwat tanah na tati ku rasul menitis sengi pak loki mak beramaneng iya ya mitu to matampo maka kuloki mak kaluang na pak devi fet ifa celeki ku sakaratul maut ya ku fitaki fada salama kang idi tiloki mak kegang na makade na bitta kedi ku 10 5 riale Fatima Aisyah loko masih dekang lesu Fatima Aisyah digana runtu pakere makedo lirka fura nak berana bitta sandreta soro aga na fau hey se di rofiambo mengo mulele tan suwali ya tu matan landre tanen ko sori mondina puang fura gaten kalinga sajarana Pak Erode Pak Anu Gasena caritane roho pakalajue angka to sogilandra makade ku angka lo silonga tama kuku buru kuku mate ka na 5 menit make gana gagaku bagi duai maka dero to fadie ye ya pasilongki pamasena puangi mate toto sogi yundan naga kasesin rupa ce ditepe wa modala na banci-banci mala aju ku tengana le ilemme to mato sogi maceti lemme ipakenga ngi aga sana selang atau makadeki awu na pake manyawa napi telu menit na ketrefo ni tulue ikai pak si senem mendre maka demari kanan na bay mega to aga wadi ge ala sesa aga na pona sa fatuda muka yolo fade cengi rampen nyawaku fukasin rampen nyawa naga na fau ya ro gagaku tawaku pole kuruto sogi mate ala menemai kuri kanakku mubagi oke asa mapedi ko naseng aja ni awalai maka belengka nasa yero lagi cek di banci-banci kulai tapi tane kuri lale aro jadi wakade bu aja tasogi de taruh mega bu Pak madari itu kasih sini pantai jika fereki taruh mega tapi tafasalan ya lo ibu biasa joka bot tinggi tang kaseku fotona tulopi makade fungaji ya lo cicin na madari papa ada para boleh taruh mega bu tapi kuna kena nih lasa komplikasi lo kita si runtuk atau panitia sek di Dubai si ulang ganda 22 foto Dubai ganda 33 foto Dubai ku makade laketa nak kejek napamu mabesah udangi laketa makada manyamat tu nyawamu iku ya kuitita le ku bakku yolo mate neidi wakitauri mate ammana ye naya rohode seri malai Pak napa ki manyawa taci cek kami ton tu janda pira titiru-tiru mula be makanya bu kalau ki seruntu ulawat tafasan rangi bapak maku meto aberangi pak ke agama teh ke masjid apa magi ni masjid taru makelo maga ya rumah masjid pak laletu
Dena gaga kulino unruk kami na malebih sangadina masiji. Malahan dalam satu riwayat irampe pak, ya rogurut tak se al mutawalli. Pernah dalam pertemuan yang pernah saya baca pak, pernah dalam pertemuan seluruh umat Islam sedunia. Itanai maka da yaro nabitta wattuni cemme. Tegi joko wa cemina. Maka de guru tase al mutawalli ya ku itu pakutanamu talika wattu ujawab lesuwiku aga sena kampus Al Azhar pada saat itu nasapa macenne pak berhari-hari bersetiap malam na capa sampai mata kolandra pak digaga na runtu rodalele jok kategi u acemenna nabitta sampai matakko ifatindro pa wattuna matindro Syekh al mutawalli na runtuk na bitta si bawa kasi dine silot teteng obor makkede kuro al kindi isarana na bitta yana tuwe mutanehe itaneya ro pat teteng obore aga na fau iya tu accemenna na bitta raib ke langit napai pasibawe bosie iye ifaturungi kulino tegi monro tapi tu acemena na bitta katotu masiji ibangu kutu. Jadi mega tu pak bahasa ni dia baraka ya pak. Toma toki malebing ke hadir. Tegi monro ka masiji ibangu kutu monro tati u acemena na bitta. Jadi toma toki malebing. Makanya masiji pak makade gurutta duku kampolo mita baraka na ceyana dona mutanga. Pertama ita sekolah rakna engka ga sekolah gamana pak madari meto je tu idi yang kedua tangga masijina pertama sekolah ara magina sekolah ara hadirina sagurutta apa kuniro monru ibengkele anakta pak maka tu sukuru tabu idi ku kanana loki mate na lalengi la ilaha illallah asang asogiren na burane pak makun remasale namu sinin na angke na nagasana na sompangi deto na ganna alinna kumakasing ampe na makun reye madecetu sampajanna ya to si angke na tomatuade pak kumalebinengi anak na yan itu kami na masoli cinya gagatura tumegay anak ta apa magai kawatun na deta sempajan ang kawatun na deta puasa ang katawatun na deta seke kumage kumate ni iga na patarui anak ta nampi tu nabita na rampyaki man kana salasa banatun nigi to punne wija tellu tarbiyata hunna ada hulul jannah na fiara madeceng ina fa guru sahada makasing makade nabita yaitu jaming itu pajajanna suruga metik sahabat wasna taini maga kudua maka dia nabi tanamu dua metik sahabat wahidun ya rasul maga kusik di maka dia nabi tanamu sedi harus syukuru tanak tapak bahkan dalam riwayat malalangi Nabi Isa kusik dikuburu nang kalinga Nabi Isa ilar sekuburu dicalah berselang 2 bulan laba si Nabi Isa dengan kuburan yang sama nang kalinga Nabi Isa fakaroro to li sekuburu tu dangi Nabi Isa tafakkur ya Allah ada apa gerangan di dalam kubur ini ya lengi wahyu Nabi Isa kefungala ta'ala maka de Isa iya tu tomatuai angka anak-anak cek di najajiang watuna tuo na fantaji fasengi ku anakna bicara si lempu ku aleku angka fataru maka de bismillah iya naro tina bacangi bacaku anakna pila lekuk burukna maka de fungala ta'ala ya naro nalalengi ufakaruru pila lekuk buruk kirima pak anak-anak emak jama idi katoi runtu maka de nampi tu maka de torolota ia tumbuk nanae apa angka anak fasiki barita fatola falallo angka to anak fatuna barita angka to anak fasumpusunga fasiki barita fa dar fa galu miambokna mendrik ni siki barita timpak buku rupa kuma pangaja ni yang keling-kelingan ya dan siki barita ya ku patola falallo fa galu ngambok na fa galu tomelena ya miku ana fatuna barita ambok na to bello nakulena lena kana majale na mona
kana malalukaci alena muna kana tadeng alena muna aro tomato malabing ke hadir angka to anak payasa pasumpusunga kedo misalangkan nana nyawa ya sengito ya kele nakana si bawan naggorey tete arwa yanu otok no macai indo na si bambon aja maruka taro matindro pak yuko pasat dingin mandis itu ongkos lo si lingin domiloni lingat data na digalo na pegau arfa sumpusunga senna toma-toma lebih kehat tapi ku belaw insyaallah digaga pak maballo mana anak tak cuma maga mijek maka ku pak farlu meto tu pakasinga jarak nananai ampe na farli fataratte fa de metona na fada riolo pa yai di riolo ko tolalo ki olona bolan yolona tomatuatta ko katopolena yana fa kafaddu matanna namu pagaji ki lalo fenga kutu deto fa ya tolalo fenga kutei ko pari tawata ko madde to pole ya maka kuna nae ya kwambo na pasula ka mata tapalepa ambo luap pamatanna itu resa nih dikurang jarak tamimet jadi makanya bu tajara pak kagurutta makada ya ku anakmu kurang ajar ikut pamegai istighfar magai fa iruna na pak fotokopi tak pura kimita fotokopi bu ya ku ata fotokopi atau tu masuk to ya miku ata fotokopi na bem masuk salah itu fotokopi biasa kita tu main kebi pada sisa sadan tu matuan iya dah tu matuan ame puana maka lo ero bali bolana pada sisa sadan bali bolana kami nggak tahu apa kru makanya bu ampe kedo faral maka de gurutta pataratte mbo ero 25 tahun natan mau jajan anak munasa nabi tafiare kanya bu katu idiku gurutta tu idiku bu kampuna gurutta al mukar al alama ande gurutta oleh kuni gurutta mali oleh kuni gurutta Yunus maratan ye kaman kumani mon rubu baraka na makadiki belawa bumi to masagene onron na baraka ibu ya ro nabi tapa setiap sene jok kasi agasanna sahabat na tirengan dra papadaman ku ibu maga lebih na ke gurutta magi bu de gago warisi wi nabi sangadina pandrita kagurut tak kubur makanya ya ku perlu joka kiolo sebelum tapak bena anak ta sebelum loki pakai modal ta mapalo falau tapi gurut na baca ni barakat na buta aja kene sandro joki tir na lepi dia tak 200 na sagle 20 juta lesu ko mepe mengilepi ya itu diresak teman-teman lebih ke hadir kemudian selanjutnya bapak ibu cedek menibu di ya roya sengerah matang na satofan ditata anu natiwi nabitta aga natirik nabitta pa asal leungeung pamulange nati nabitta na rampiaki na lori fataratte sahada la ilaha illallah muhammadar rasulullah kenapa bapak ibu nasabak kuna pundeni tenak na jepuitoni hadirin meradekan itu tah kan riolo bu dena maradeka tah mega fuanna dena fahangi fuanna sehingga angka sompa ulawang nebu angka to aju nebu maka de ammaki ustaz deni gai tu maka kue tapi mega mufa tu fuang maka kue angka to fuang nala fuangi waramparanna lino ba mataruna lelu akatutuki bu ya rolino pak watune yekbu ku fungala taala kato makade sori mondina fungala taala na tanga mana puangi sininna nuna fancaje lino tu baca tanga makade lino puang ifancaji mutoka tanga muna makade fungala taala makkono menengi de gaga torifojiku ku ya sekmu baca sahada majapuka mitalandre ni wancuruko jadi makade lino pakki fale puang iya ku takko fale na torifojitta tataru ku yaseku nigi sapaki ku yaseku suruh pada cengi rampena nyawana fa namutotu makboko cemala ka wa biramana toleku tita ni gere pa to makasingi sampajana nak galung ma baraka galunna
to makasing sahadana pak nadar mak baraka darekna fagawe makasih sampajanna mak baraka apa gawengan maka demitilino ya ku angka ku ya seku puang idi na sapa namu cakak nalo wak beratole cuma persoalannya idilah satta pak ipoji anu nek bu puange tapi ya lufei anu pancejenging jana nama bela ki ibu mapa mulyase ni yolo ye ke gemek teh ye madari itu disukuruki ye padahal ande ka de gaga gemek bu majatu hita te ku botak ye kumakun remu ma cantik na ku botak jalelandre hita ye ya si bawa ngenita bu noki lawa gere magana cepet meneng pakke fada gemek no sampu ye ar atau ya matatta bu ekolo makedip pakai kota atau pakai agak sana voucher listrik tak cice makedip mapakwe jadi voucher to ya ku tepa napili tangala kita tepa capu voucherna apa dateru ni aja to lebih ke hadir ya ni yolo bu lesu sikuruki makanya sahada bu lesuki mapa kualeta iya lesuki papahanya leta na sabak magai makade gurutta dona nak mu pandre kuloko salama pandre kasara mu na sabak saria pandre lusu mu na sabak sikiri farengaraku puang ya ku kasara mu lo mande lo menu cocok ni tapi pandrenya halalae fa yana tama kutubu mu nuharang itu nutope ya tu tega pibu madari meso kasara den maluku lusu tita gere tasyaga menek tale watu fungalata la bu masikiri 20 paja bu to tasyaga ki menek kubur ki masem paja tudang baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar makade nabi tak dua onro mu pasuku sikiri mu kusempajam subuh mangaribi subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 magi pak nafarlu ero menrek malaikat jaga wandin no malaikat jaga soy kusubui tutu wanimu nasabak sikiri suku subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 magi ku mangaribi noi malaikat jaga wandi menrek malaikat jaga soy tutu eso nasabak sikiri suku subhanallah 33 alhamdulillah 33 dan kemudian itu sikiri ibu aleta katukur makade tewe bula jaji na mula tau ibu di ya kukur yolo fosita makade te mula jaji ya mula tau ya kukuro mondiro tulang ekorta makade tewe de mula jaji kuro ya robu kay pak komandan setu pak ya robu asala mapungkui kumalasa ki pasti mapungku ye tapi kulo jok kate pak kade nama te cicet tu te pak di ibu makade nabita akia sunnas aksara bin zikril maut si acca cana te mega farengaran ko matengi ya kulo mate te ibu de nama te cicet tatang aga sana tafarisero assalama pungkuna lepana loki tu jokka fanguluti mang algasali gemme kuandre gurutta pak ero ya ro pak kui bilang ya ro buku liase letu ke telu tu telu coba gerek tamaku laboratoriumnya Taita tengkorakna agak senada kadang-kadang ada tengkorak manusia di situ. Tak bilang ibu ero telu plotu telu maden denger lias. Tomotok kimalebbi. Makanya hadirin kunibu farli faleswe ifarakiya sahadat teh. Ajak tolega na tirengeki na bitta. Kemudian hadirin dimuliakan Allah yang terakhir melo ufatu paltu kekilalan yon ronge makade fungala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan kuni watakkalena nabitta tolada yang baik ia kulino bu bicara materiliung degaga wat diala persis contoh nabitta mega to wat dito jalloki makade lembayano tapi dia nasuku bu angka tahu na parenta tulilia nak guru na kuku kantoroe tapi ia na lesu bolana bini na to si parenta tulili kekurangan na bu kelebihan na ku kantoro na parenta tay tapi kulesu bolana bini na to si parenta angka tahu bu pak berejama tapi si disayan na madari malampe-lampe lima maka sisiku berejama na tapi kekurangan
angka makun remaka la bello toma lebih ke hadir tapi saya disayana tina belle laken aro ya nabi tega lo tati mak cerita lebih nenga ki kaga kura ku nabitta mak bicara ki asih sumpunga kaga kura pak silaturahmi na nabitta na pada mata nabitta bu matandre penghargaan aku ta angka kalolo tirengi anggoro fole kampung kaya tanah podo nande nabitta si mangko nande nabitta ro anggoro na sedingi makecci macukka egana sahabana digana leng alena tiga so mana napati cawa-cawa puas ya tawe de boy sukuru ka nande nabitta ro kasi sukuru landra ka ya to si sahabat heran napana nabitta mande dina leki tinageso nabitta gangka capu liwar nunne ro na mude terima kasih suruh fungala taala kasi mo ande to ngemianuku mede ni maka dia nabi tetap dampeng sahabat dia itu bagi Andri nasi ye heraki mana kenapa na dia tak bagi mapake ya ku bagi ku idi nuli napi cek di mana kecewa ni kesir kalolo maka dia bagi dia kucuk kaya kangguru jadi ya na bar rasakan mapak ku matogo robo ku bicara ki pada majelis taklim engkau mana kasih tapai ro bawon na lengi ro na tapamak kalau betik si maka ada umbul tafarengi ngar ya ku kalau takudangi bapak de na marisa-risa taseddi ku tengah to aja na orang nabitter maka simani kemudian nabi tawakana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu nabi tamatan resiri iya bu iku matan desiri na tafake ta sesuai ka ngaleta ya ro wajumaku wadi go fake ya kumaku muruk ku wadi ka ma Facebook pak katong tu kesinap nani pulono tong umuruna la ilaha illallah maliji movie tama kamera di pasandre HP na apa matito napa tinageso makelong aku ingin disayang aku ingin dicinta niga na kasih lo la ilaha illallah jadi pada ceng ibu ya ridi bapak mak kede ya ku mak baju mapaku kak cocok nih kah ya ku yo fo cocok nih kah magi mak ku kampung ibu na mariri maresa fa nene ga to di al to matua ya ro to matua dari to ni kedonana ya ro to matua dari kedo majaji kampungi mak kurangi barakana magi digaga wadi pi ya lolapa kanya ya to matua lebih ke hadir penting bagi kita untuk mengembalikan ini ya nabitta nafitaki pak bahkan nabitta hadirin dibulakan Allah dan engkana susah pada dari pancaji ale nama to jai sandala ale nama to aga sena etip pangi wajunna dega aga tola susah nabitta na jai wajunna demi engkana taruna jai nangka faglutta hadija dan engkana susah te nabitta makanya buku ya matacik ditale tak guru lampu na yolo kemudian mapasiko din ang kanasuseta kemudian yang ketiga matandri siri yuri sengi siri bu maga bicara maga pangkokange asal tukuru ni leta mapakur insyaallah malam ini saya kira bapak ibu yang saya muliakan malam ini taruh bicara tahu pada faletu kaki mudah-mudahan nafak barakah ifungala taala kesimpulan ceramah makada sapa ki lalabu barakah na nabi tefungala taala ku menyelino mudah-mudahan iruntuk wasilana si bawa syafaatna nabitta nama lebih aku totol dinota lebih-lebih paherat insyaallah kira-kira ini yang sempat saya sampaikan mudah-mudahan mari kita bermuajah berdoa mudah-mudahan pertemuan ini adalah isyarat pertemuan surga nantinya insyaallah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Tuhanku Allah yang maha agung dan maha mulia ampunilah dosa kami ya Allah dosa para pemimpin kami dosa kedua orang tua kami para anak-anak kami sanak keluarga kami dan sesama muslim ya Allah ya Allah ya Rahman kami titip kepadamu ya Allah sampaikan salam rindu kami kepada junjungan kami Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya ahad sahatullah sallu ala ahmad ruhullah sallu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibatullah
Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Demikian yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.